imang tondi imang nango. Imang kering kai muktri paine bigra chanai. Correct sir. Je nok nukhung ni borok bisik kothok chanai, blai ke kothok chana muchung jagnai. Blai ke kothok chana muchung jagnai, angkai blai ke thunai bo bigra chanai. So miracles comes going through difficulties. Please remember, my dear youth, miracles comes निश्चित काम का खड़े तंग दे miracles comes going through the difficulties. It is very important. जे position है तंगो, जे condition है तंगो, आंग आरण मा खाना. I cannot compare myself with Ambani children. मुकेश अंबानी मांग compare खाके लगले आनी गालन बोरक मसा उनको SUV थार गाड़ी बुलेरो गाड़ी तो आनी से बुलेरो करी कला सा ang Maruti Ben 20 bosa ni kasam second hand payment tabu soli tong bole. Hai Lamsogo ani kotak podcast ni 35 episodes so. Tini nije episodes abo belai ke special lengnai especially for the youths. Tini sengman kha sini naroi motom sini Sir Sukumar Debbarma bong kha the founder of SASA Academy. Tini sengbin thani bini je struggle bin je journey te bini je good advices rok seng tini khanai mannai. Tai bo baike bini oje business or entrepreneur bini je empire baike bo sunam kha zero nasim baike bo hero kha bini all journey no sang khanalai ni tini ganorok kindly norok choya khai o episodes completely full ke naidi norok surely naimani ulo norok value sure man nai nong live gangke tesgle rewoi let's start our podcast. Ani sarno pila no Lamsogo ani kotak podcast so tai sarno belai ke Hambai. How are you sir? But I'm very fine. Ang teo tong foka ani khoraksa chirai ani khoraksa ang mas jorau frungjak a chirai tini bo bini yakung bachai kothok boss broad podcast khaima ba blai khai tong thok. Sir Hambai sir. Ga sir sini nai tong rok. No te kam ke cinema na toi. Sir nang kindly ini sini mong suno kisa sai kanar di sir. Like Hambai je kothok podcast nai tong na rno sekang pula na ani khani chiba ya phara Hambai ya phara ani mungkai Sukumar Debbarma ang khai to kaisa school chalogui tongo a school mungkai sal sampli SASA Academy. It is a higher secondary arani present principal come secretary hisabe samungkai ani NGO ni mungkai SASA Educational Come Training Society. It is in Khumulung. Abob kai tabuk jara 23 years running cholito. Sir belai kuthuk ke nang experience gana. Sir nang abun sung siwan sir ninja SASA Academy. Abuni laibuma ya kabuni Genesis bake bo asai kya. Abuni kisa sono sir sai khanar di. Okay, aw. Bahisi chengkha abo kabong borok sai man mo chungja. Sir. Actually, ang to charai puro 1974 ni simi Mizoram babu songtalang thang. Okay. 1974 je pura class 1 to. Angka ang je po college high school pori tongwa pura Silchar porikha Mizoram porikha angka Manipur Imphal Kohima amti bere tong Guwahati bere to. Nai mini jaga wa private school blai khom no. Angka aron education system rok ba aron development nu khangka sin Tripura habang phirok phai angka bosoro 2 bosoro waisaro phayo hapuru ke bkhawa bisik tong thoi. Tamka ang student pori purba apuru kaisa class 10 7 8 pori puruno ani bkhawa phai ang nijiba private school ni student ang nijiba private school ni student ang school development ang nijibo harok mar kaka that is in Silchar Collegiate School. Okay sir. Ang kasaga wansuk apuru ani bkhaw phakya I at last mungsani m goal rok sogi angkai ang school le ang kaisa makhaina not only for myself but for my people education. Wansuk am begin check sir belai khana to. Sir dino academy mung ko to sal Sampli Academy. SASA Academy. तो सर नंग ओ या प्रिजे प्रोसेका आन मोटाव तो बेड ऑफ रोजेस इंग्लिया ना एकदम और तो बुसुरोक टोंखना नी स्ट्रगल लोग नंग कम फेस खाई करना चैलेंजेस रो
Sir nangabo sono kisa share kanya da sir. Jao ko kubui saka naikha ka joton tong thogo airplane ka sara ka joton tong thogo tam ko airplane ka sana sekang a 2 ghonta aro airport achuk tana it is very boring amti haino tini sal sampli SASA Academy higher secondary ka it's very nice to hear jotna hamjagna khana tongjagna angna muchung jagna angna bonango tam ka ang cheng phru kostole man ka ang nok ni rang khoksa tubuyai phaimeni Kumulungo 2000 angkai jago angkai 2002 angkai na ango samung no cengka kumulungo ang Imphal Kohima tongmani abu joton yakare ani business yakare ang kumulungo paikya apro tai to kuno lama kare rang khoksa bo kare angkai kaisa no tongo abong ka ani sampli Okay, sir. My sampli is my Mrs. Amorsiri Rangkol Debbarma Boka ani sampli. Angkai sal boka ani sampli abagina sal sampli SASA Academy singcheng like. Rang. Angka sarabu nong sir ni mungsung nantong sir. Mana background kaba sana sir. Ani logi shongni mungse sampli. Okay. Angkai sal boka sampli. Angkai rangkri ba angkan beri government chakri khai tongjawo angkai abon bagai bini chakri ba bini salary ba kisa sing choli kha angkai tuition phurungka angkai khumpuni charai rongno a khumlungo tongma ba 6-7 jona charai rongno ti hostel khai kya angka abon logi angko printing calendar of printing khane no surungka angkai LIC agent bo himka amdikina 4-5 বছর খুব স্ট্রাগল খাইগা angkai ya oran kisa income manma ba turu khacheng kaka angka an burini jehetu bo government employee bini salary against loan na oibo sing agu kha abon tani kian kot Sir bele kana tak mare jara nai tong rok inspire na nango sir nina story tong khana oi to sir tabu nang je jaga sok pakya nang to education on khai tong nina NGO bo tong yes ko sir nini main nahar mukho tam motive tam education system nang je samung khai tong nini end goal tamo sir nang tamo musung mabagi nang ora hapka plus nang tamo service ron nang wansugi nang hapka sir ke sai khana ano attract khamen ko laino ani borogno rang poisa jesikpan redi tam ko bini skill idea knowledge kering ka arang jotan magnang ka angka charai phangsina ang saimano kuai rejago kuai chara rejago kauji bufang rejago punmasa rejago tamka they don't know how to utilize this spoon they don't know how to utilize this kuai bufang au botam income khaiman kamang khaimano it can be turned into crore but he should know system angka abo system saimana muchunga ka bin background knowledge tongna nango knowledge borani phaine angka education nango angka abo kana education in romka abon pore knowledge economic jotno ngai hine ang wansugi abon rom kata no sir tabuni no school sunabon te kam ko sama sakani na SASA school aboni sir sono kisa saikana te kam ke sal sampli SASA Academy sing 2002 o chengmani 6-7 jona charai rok bai angka abo ba ano ta kebo sinia angka sing kisa misa tuition phurungka sarkar jagaon tongai abon pore angka no hostel chengna hinu wansuk puru sing nogo survey khaika that was in my idea ba ground study khaina no abo kisa ani idea tong angka nogo thang study khaina mini sungnai mini nong charai tong angka chungno ri da mano ba sing hostel khulukai nong charai yada ya phano nobody knows me who will give me this is a big question that means ang sak no advertise khaina angka I have to be present physically ang present tongna nang nai angka abon porise guardian ro kaisa kani ang mai kok sakangka khorok chale out of 10 guardian khorok chale anu poito chana khorok chale ani confidence no bujina khorok chale bujina ani power no angka ang amti target be thangmani kukumino kabangma 30-40 nogo thangka 30-40 nog guardian ro malai kya angka last singno 6-7 jona charai reka amti haikera sing sini hostel chengka angka amti haike no chengte angka no sing next year angka no school chengla jauka school ba bahache chenglai angka ba jaga kare angka kun mote ka
lunga je jaga neglected kebo aro sak nangya abo mutairima jaga absak pop ma jaga bolong kutu harung ki sapan je plan kri kaisa nok tangna phana se plan jaga kri sing amti jaga na select khaina because attached to our kya bolte ADC campus tai to jaga kotok kri ka lunga buini sak nangya bungni khibijak mani no se sing khosai na siu angkai aro sing chengkha angkai school chengkha 7-8 jona ben sing KG1 chenglaikhya chengkha angkai sinaro sekang puila madam khoroksa dong sadona kolai tabukta Debbarma jingba Debbarma kaja khabo Debbarma angka bo 2002 ni siming school chengphurun sim tongmani tabuk bo SASA Academy mo tongko in the year 2024 tabuk jara tongko amti haike no ang service khaite samung khaite angkai guardian rok poito chakha borok tiruk singna student na chengkha angkai time to time dukan rogo thangai masaka angka nog rogo thangai masaka angka overall ang nukha sabche kokoto angka goodwill blai khe anachu bacho khai goodwill kukubino tongkhangka borok rok tiruk poito chao angka nijini dedication sacrifice tab tongnai no borok to sabche mane ang jemon buine nachom ma hai borok bo ano nachom abagino nono nachom nai nini samung no nachom nai neng kukubina kaham khaima tongkhangkai borok baksani samung kaham borok hamyangka bo borok maya borok masani dedication kaham tamkai borok hamyangka ingya angko borok bo kaham nangnai dedication bo sacrifice bo kaham nangnai commitment rok kok rumane abok fulfill khaima rana angka se borok chajago angka tuition bo tamka in the first year in the beginning 2001 rogo singje tuition chengpuru singse ani logisong ba ang 50 jon student mangka in a year 2001 rogo se mane sarbatam kaisa class ta no all different classes angka ang sak no bisipai puru December porikha mula final ang one suka hai ang si 50 jon manungka oro je khumlungo alka school ni teacher rok amse phurungi tong bong ni thini tai 50 jon student kari why they don't have they have 20 30 ba 15 10 tabo ba amti kabang ma teacher tongo khumlung area ba 50 student ti tong nai kari but how I got nga want to no one is God gift second is kaitor na kirima bising tikai honestly simplicity nga pura dedication is samung khaima ba ani buribe angsung 50 jona student no first year no tuition phurka great achievement no sartan ok tak teruk khana usar sung to in school ni branch aga jaga khula karok nai yes kabar sar ke sai khana de sir actually education service abo blai ke kaham education service blai ka kaham service khake angkai mai ma chao jekunu borong ni samung kaham khair di bon hamjagai se rang khok ba rei klang 10 taka klang thane 100 rang klang na 1000 klang na amna wancho ka education service re kang ang dofana ba kasare nai dofani bo rang ang man nai hini wancho tamale sar ang et khaisar nini knowledge education to khogi maya yes hera sar am nang main tong paine yes an main tong nai angka ang kukubino borok no oro service ri ne mani borok kaham no response ro ka in the initial stage 2002 oro chengkhangka sing 2003 roka ka lolit bazar chengri jao ka lolit bazar NIT ni uklogo NIT ni kinaro kaisa lolit bazar ta aro sing chengri ka abong ka ani original no ani om thai climate jaga angka angwan chugo ang sara dunia samung khai pano ang Imphal Kohima was samung khaipano ani kaham samung no amse borok goni glak tamka Tripura hawa phai ang ani samung no khai kangka obo salcha goni jakna hani obang Tripura phirok phaiman kaisako amti haino khumulung samung khaipano ani omthai khiklaima jagawa lolit bazarawa ani kamingka sunamoni sipai rohit sadar part no hono sunamoni sipai a jagawa ani omthai klaimanika ang aro samung khaikai aram borok bo tebo chajak na ani borok na ang service re kubi kok sir jekun samung khai kang kai negative positive kisa ang tono aba ani habit abo nabo na life bobo samung khai ke bumting na tamung na
hamia jora phake tamung no amti wanchu ki no khumlung tong to ti lolit bazar ti school khaika ani omthaklai ma jaga ani borok na baga ang ma ka abo pan ang satisfyingly ang wanchu ka lolit bazar khaiman sa te alka jaga ba khaike chauno angkai oborono bhaise wanchu phaike angka sini Delhi public school bo Delhi o tongoi se every state o bo Delhi public school chalu goi to kendra vidyalay bo Delhi o tongoi se jata jaga kendra vidyalay chaluk tongo angka angkai tang chaluk mayang nai abo to borone phaike ba it may be chairman board members borone idea phaiba single man ni idea sele I can also be single man for SASA Academy hani angkai lolit bazar tongte dika belbari area o te chengjao khata mane sir kha kotorna nang tan yes belbari area o belbari block je khai tong mani ar khumtia bazar ani tong a gana o khoroksani nok bara na hoi sing ar chenka nga tabung kate nijini jaga paikya a yangono belbari makanto kami je petrol pump tong mani a gana o chenka nga tabo aro khaite no aro khaite derai phan thanga negative kokta khumlungo deraka lolit bazar deraka belbari phan ani again cho keu bachaka angka ang wakre sodar phan ang mai chana nang lai nu wanjo angka wakre sodar ni Radha Mohanpur area wo Radha Mohanpur panchayat abo sini PS Radhapur no klayo aing bote kasa chengiri jao ka mane sir khumlung neng uklok klai khumlung ne aing uklok khumlung park ne aing uklok tai 3 kilometer chalo arbo chengiri ka angkai a jorawo ang yang chengpru kaisa kaini borok saka nung khumlung concentrate khayawui tangai alga jaga khaito uloka sok yang samkhai me phanung na tong do ni kaisa kaini cha angka ang bukhawan chuk to nina chikon bukhaba nin chikon mentality ba ang keroi I am always dreaming how Delhi public school can run how Kendra Vidyalay can run but I need ani samung khaima loge ani team member kisa kaham nang abusile ani staff no recruitment no ang kisa bujina nang recruitment ning man pore bini quality amse kri sin boron bising to kri no 18 বছর sekam 20 বছর sekam 15 বছর boro tongsa teaching quality ba English medium ni kabu kri no angkai abo a jorawo ani jorawo ang wancho no I have to be good motivator I have to be good mentor to my staff kokubune tini jora ani SASA Academy wo senior teacher 19 বছর 15 বছর 18 বছর 12 বছর 10 বছর আমতিসি বাঙ্গো কতাল রকসে পাস হয়ে না তাই 40 জন স্টাফ নি বিসিং তাও প্রেজেন্ট 40 জন স্টাফ দङ ওভারঅল ম্যাক্সিমাম সিনিয়র টিচার রকসে বাঙ্গো अंका সিনিয়র টিচার তাঙ্গি তরক তংখানা what SASA is giving nothing what SASA Sukumar is giving to them nothing tamkai they are well satisfied mane sir bor baban nijini family ni wanso ka yes singkok sawo kobong time kok saw nung ang khayangkai phatani borok kundina amse khaiglak abon se nung ang no bachanai nung ang no orani income no chalaina nung or tuition khaimano tuition kaham school be attach tongka tuition be kaham ka phurung ka 50000 tongle sin teacher 50000 income khaina that means sir possible ta na sir yes je jaga samung khaya aro honestly samung khana nai honestly samung khaka SASA Academy riapano SASA Sukumar principal secretary riapano God will give you okok ang bar saw nung mungsa jaga maya phano nini cherai achai phuru ajaga phano kaito ne hamari manna nini sak lumglak hamyanglak hospital klaiglak ajaga kaito ne hamari man tamkai nung school hour honestly samung khaide that's all bad baki kaitor se naina ishwar se naina hene bongno bujirma bagana sini staff maximum ka senior staff sinaro sir ni kok khna motivation mangka sir okay thank you na sa kok kam saka sir gang sir kisa serious thangchi nai sir yes sir sing nukjago especially sini tiprasa ne amchai rogon sir sing tabuk nukjago education no tabuk driving force haita sin society ogo joton khasik layo school kam porna ni sir tam lagin dino nukja khna abo songo nukliya sir bui nukja khna je difference nukja khna jara english pornai bai মানে গভর্নমেন্ট স্কুল পড়াই কি ডিফারেন্স নুজা আমি তাক যতন খারলাইও না স্যার হায়দা স্যার আং সানা মুসুমাকে ও কোয়ালিটি এডুকেশন তা স্যার আব বসে ইম্পর্টেন্ট মা তং স্যার নং সোসাইটি বিল্ডিং হতা স্যার
Simple kok angkai certificate is nothing but a piece of paper. Tamka education khai certificate mano. The certificate piece of paper is no meaning until and unless you don't have proper education. Correct, sir. Sir, kisa apno sukur Proper samda. education ka aron ni knowledge tongna nangnai. Knowledge. Knowledge baji samung khai bile. Oh, sir. Jespan samung khai de. Khetopan khai de, phantopan khai de, mosopan khai de, agriculture pig farm khai de, tok farm khai de. Ichoke joto jagar knowledge. Knowledge kering kai nung abo productive way kaham kai khai meyata. It will not be fruitful. Correct. Kaham kai englak. Tam ka our education in knowledge pakka quality education tong kang kai tok tini anya go 100 tong mane ang 1000 sram mano 10,000 talk ri mano tini sini boron bison 10,000 talk ri nai tangi krei because sini tini education tongo tam ka je skill knowledge abo kri ni bage abon bage no maximum sini boron rok tabo government school thaya we private school thao Sir, apno kisa reason sir jodi nin opinion ta tangi am ting na sir. Because in private school teachers are not taking rest during school hour. They don't neglect. But office room achuk tong maya. Borok homework riya ke tong maya. Bong paper check khaya ka ingya answer question kam ka riya ka maya. He has to answer. Nini classroom nung notes room ni abo chaya ko nung tangi chaya ru abo si question khajana nung rungyang kai nung tangi sungya o kok phai nai. Okay? कुछ देना है कुछ पाना है उनका है नंगरे सिरियांग का नंग भाषा मानना है है उनका अब अगर सिंकाई प्राइवेट स्कूल को अब न सावो नंगरुदी रुदी रुखांग का नंग मानना है नंग मान खांग का भाषा मानना है कौक भाई जाओ ना चराई रहो स्कूल फाई तो उनका अब तो थाशिंग कहते टीचिंग नहीं कौक नंग कहाँ आंसर क्वेश्चन मारना है कहाँ के एक्सप्लेन मार खाने that is not sufficient तेरे निनी टीचर ने सामुंग तो उनको nung welcome ma khainai chara rono welcome ma khainai teacher guardian rono welcome ma khainai parents rono welcome ma khainai parents ro welcome khaja kang kai borok tong thok ja Correct, sir. borok no ko thang kang kai cha dukan thang kang kai bazar thang kang kai kok singna pandao thang kang kai borok jora jora o school ni teacher rok ni quality no sao quality kok sakang kai no borok bini busarong no bahise nini sasa school phorung mar borti manna abose borok wan sogi Correct, sir. borok borti income kai ani siming income ya teacher ni salary wo edingo 1+1 ngi thang e okok no sing private school phorung ang ni jibo more than 20 years okok no phorung ngi tong abogene SASA Academy tabuk jora kthang tong ko ni khakai Sir, balik katok. Sir, ang te was hap na mo sunga sir. Ang tabuk sungnuk jago. Tak sini kami rogo sini area bu tak komong liya. Tak bu kemo pora ganang bangka. Yes. Graduate to bangka no sir. Kam pona bangka. Yes. Kan nuk jago sir ay pano leka pora khai pano. Ang sanam sunga sir kaisa moral niti ta. Moral values. Yes. Civic sense rong niti. Abo kisa kom nuk jago sir kisa nuk jago ta sini bisingo. Ke plus quality education basi important sara bo charai ni simi tori phai bo jodi ulo future kaise employee pan kahamana nangkha nya bo kaise leader phano kaise neta phano mantri phano businessman phan ta sir jodi bino basic jodi strong yakhe tamro ungui man sir abo kise song sai khana na Yes. See kaisa kok panje ishwar no kiryang kai aran sibang chengsin to sare maybe belong to any religion Hindu, Muslim, Sikh, Isai, doesn't matter. Je ishwar no kiriya wa saka no kiriya ka bini joto line no there na chance to. Maybe any line, business line, political line, education line, government job, anywhere. Yes. Obos kang pule kirina borok khang kai bini je there na hamya samung khamen abo kisa percentage komi pai. Number 1. Singbo phurung mule nini charai rono sini hostel kok sabule angbo ani staff ro sawo cook staff ro kitchen staff no sawo dining hall staff no tamcha sin teacher ro duty ro guardian ro nugia charai ro chao guardian ro nugia sungbum tike char tam kai charai ro no ukuluga
unseen there is someone God. Correct, sir. Abagino je parisak kaham kai char di. Bongna kaham kai chari khang kai guardian no munsa saya pano kai tor ishor se sanai angka singno student tu buri nai angka student phai kyang kai nini rang khok sa bari nai betono. Amdi sable? Correct, sir. Amdi kene sing tabu jalo joli to. Angka abo angka moral ishor niko. Angka te kaisa angka family background. Charai masa kaham hamyang na ni future family background of black in. Metal kyo na, sir. Yes. School is secondary thing. Oh. First school is family, home, noxi. Correct. Angkai abon first teacher ka buma se. Oh. Buma cerai purun siming ge kham tiyo amti khaino. Cerai masa baksa sao ta phon sao. Cerai ro kok khana mobile mang tang tong si mobile mang tang hon sao. Abo cerai tanya. Buma nung bum tike ti dum khabono. A hisabi an cerai ta phon mobile tangla sa ani. Ang non buskan kok sai tongo ani cerai he has completed graduation. An cerai kusu ta phon mai dum pasang pai kya. Ta phon ani mobile tangya ko. Tangnang kai bo 10 bar tang khana do kokri bini boysa 10 bar tang. But she has to take my permission. He has to take my permission. Abon meaning ke ang bono bu amti ele the way I taught. Bono je growth khai tu bukha. Je moral education tu bukha. Discipline tu bukha. A hisabi se an cerai tangnya blasa. Abo ama babu songbo nang. Angka ama sana ang to ani qualification keri. Okay, thik kok no. Qualification keri. Abo baiba. Abo badina teaching khaima. There are different way to guide your children. Ishwar ni kirmati khai. Angkai okra cakra no borom rana ni kok abro phurungdi angkai buina hamya ta khaidi buina hamya khai angkai punishment tongo amti re kai phurungte nin je gyan tongsak je nini knowledge tongsak skill tongsak phurungi thang angkai tini bakisa khana bakisa soni bakisa khaida it will be big knowledge for your children ka hisabe bo samung khaigla angkai amti hai ke na bo sakao ka saunu jese puro kaja ke phan thagar ba chakri apro so nukjago thanda ka sir ha mane sang tori thanga sa actual nukjago sin education background si jago tor ka sir yes tabo sini onko tam kumu o jaga sung nukha kabangma ukulung ni guardian onko charai rok borok family background no bini character si jago bini family background buma bu phacho kam ka guide khajang ka classroom bo acharai ro kisa judango buja phan tong de to phan kemna tabu din ka acharai ro buja ge ni binogo phayu tobo walai phele tobo buina pen yokha gari ale tabu nini no kok sanai ang nini no kok sana nung charai phuru koine ne tabu mu koine ne nin kogor nin body language ang buji hora being a teacher I can understand that means where from it is by your heredity correct sir plus from your parents teaching I know your father I know your mother openly okok mas obo kise reflect buma bu phani phurungma bo reflect yo mujika nisit thank you very much obo no nini good quality please keep it up Hambai sir ang saimam mote discipline moral education family background je teaching abo black kaham nango black nango khoraksa baro politician panung taka politician bo bini moral character strong kai self discipline self leadership crack ka bo daina phaya corruption nya ulta pulta ladki ni buri rong pesa lokla ya abo ko angkate ka satongo angko bini moral education spiritual education kaham manja kangkai spiritual education kaham manja kangkai jekunu samung khai puru ulta pulta khaya pocket daya saimano ani malik nu gya phana ani boss nu gya phana to ishwar to nugi to mule abagana bin pocket ni ulta botti khai haina hai table klang obang believe khai ani believe and life ko bang time ka nobody knows what I do tam kai there is someone no almighty God abon bagino ajaga au teaching man khangkai abo jorabo blai khai
key point inge samung khayo politician mamtino businessman to chakri khana sir belek khata even being a husband correct husband wife botana sir yes our relation of black samung our background rock it is a very vital point and it help us to act as a good husband or good wife sir belek kok krak saka sir belek kaham saka sir sir ang tese kisa hapsi wante kisa sir okay ji tabu sungnu go sini society wo kengma lekha pora gana rok sayung salai ke sang hai brok dan nijino self employed khaiming tonga sir samung maya yaga samung generate khaimiya to sir amna task namu jong sir nang lo field of dong ba acha nang to kisa entrepreneur side of dong ba yes gam bin dar occasion sang gata sir ngake tabu khoroksa asin sikra rok sudo job ni bagi sin to coding li sir hen dana sir ga boro tamrok upai tong tamrok option tok tak sini society ota sir ron job ngi khaya wibo tamrok khaisang basaiman yathek bai basaiman ta sir okay sukam pula au kong sana kise mix na ang sa sir sini indian je education system o soman kuri kaisa ka standard pori tongkha te kaisa ka lower level ni standard is not same different board different standard different state bini education chi kisa different ang wasa singjaka airport kolkata airport ang phaitong puru ani dol masa hindi kok semen bage kaisa ar duty khane security bocho hindi me puchrao ki reply nahi deta gang saka biningang saka ta first you talk to the government of india ये लड़का ये बंदा हिंदी क्यों नहीं बोल सकता है गो टू गवर्नमेंट एंड टॉक गा बोरो मलांखन नासिक दोंगा अब नो आनी एजुकेशन आंग सर्विस मा यांग तक मनी अब आनी सिमी फॉलिया गवर्नमेंट नि एजुकेशन पॉलिसी बो फॉल व्हाई नॉट सेम स्टैंडर्ड फाइन सर सेम स्टैंडर्ड ने बगे जे हाई स्टैंडर्ड बोके फर्स्ट चाकरी मानो आंग सेकंड होसे गा बो ताबुन जोराओ का चाकरी मादा मानो there is no surety ga government bo chakri ri mele number 1 ka education policy same ya number 1 number 2 ka tabuk jora ama babu sungna tam prung pordi kaham ka chakri manna bagai pordi kaham ka chakri manna bagai jotono amtini prung 95% guardian abomang tabuk jora or 2024 sulise prung to this teaching should be washed out not for chakri correct sir poridi chakri manna hanman abo chayakho that is wrong at this present age aging na 50 বছর 30 বছর seka tabuk ni kai joraba baksa ma bodulu poridi knowledge ni bagai ako correct sir not for chakri government chakri ni me ka binik ta batam khana charai bota bekar tongna mole diverting na depression find na psychologically everything depression labagun ulta lamang nai correct sir abo sirip cherai rong ni dolo hamya klai huma bagia ang baksa cherai no nukha bo rumo sachung tong cherai phangchin sachung tong but mentally depression tong le ama bawun bagung family ni bagai bungo alka reason ni bagai bungo okay I agree tam ka chakri mayang ka depression rangnya chakri mayang ka depression nung le ani amsuk porka ani kun income kri ngang depression nung na ngang naturally I will go other side ngang tabo ama babu song okong sang na je okra chakra angka jaga wa pandang puru meeting puru okong masana don't study only for chakri to get knowledge it should be number 1 priority no. We must give to knowledge tong khangka ano tamuk nung khaire no muchun khaina kem narung me sir kebon nar no one has courage to stop me today SASA Academy your Sukumar here still alive babu ni rang khokcha na awe ang tini jora sokpaika tini ang koror poti yapan borok se luku se ang masasina ang saksak no waisya pun saya ko ang nijibo koror wal malikri anya rang kri mano tango mano sramo tamko luku no I am a kororpati Sukumar SASA is kororpati I am not kororpati
bahisi angka because ang oro knowledge no thep correct sir ani knowledge ni bising skill bari ka ang abo thep so jekunu samung khai ka angka continuity ton charai basa the sikla rok no akong sa akong sanai nini education consistent yeah angka tega sa ang nugo go angko bo sini education system mo sir rang ni kok phai kaisa rang ni kok no phrunya education system mo except commerce student except commerce je finance jo subject na nai abo swimming se rungo tai bad ke boringya sir rang khoksana baise 7% khaiman nai baise 10 baise 12 baise 40 50% khaiman abo phringya phurungja sir tabuk jora tam phurung rang bengo tonde rang bengo to onko normal saving nya fixed rupees amsik jora se sungno phurungjago abon saibo 12% 15% 30% khaidi abo phurungya nga abo sini education system obo chaya nga aboluti government of India ba tai expert rock educationist rock abono kok saitong layo salcha o je finance noti obo ngai nga tabo tekasa sini UCG declare khanani angmia kisa khanama hema tong mia satam nate abo unko college of foreigner during their college study bongni bage entrepreneur okay abono compulsory khainani kok choliman kisa income mona jata sir yes pocket money yes pocket money angkai kukubino college time no bono amane phurungkangkai amane phurungkang jedin bin college payo afron bo income khaimang ka correct sir heda income khaimang ka angka tini unemployed in his house odds watcha chaekho angka heno je bororok nijini skill tong khangkai norok income khaimalo ang mo khai ke banor khai singkhai more than 100 NGOs tong sintir prawa hostel khainarok school ni kok saya hostel kar more than 100 tong sinti prasaro bor jotno self employed ka ba self sufficient ka ble nangka buino se bo khoroksano chuba chokhayo baise borok sak bacha kha sak hostel khuluka government madaman abon railia sekang pula cengpur to government rangman na bage wansukya bor nijin khaikya ola se government sponsorship man bla angka kukubin bor khai angka je chakri maya han tong na ro norok cheng nga hunnai tam no cheng nai nga ang sana hostel simnyale school simnyale jaran option ke sair khna de tam ro khaiman ya kabang ma tong le tabo to nor joton pori digital age ni bor correct sir ha digital age ni bor metaverse khna kana bole दूसरा tabo je sing dunia tong mane tekasa dunia ni bage reading tong lai bor rok correct metaverse or sakirik nai holo yes from now you start maybe with 1 rupee maybe with 100 to tong na bole 1000 le tong na bole aran simi cheng na ba digital marketing cheng di correct sir ning kheto hab no muching ta hab di ang no saile ang kheto khaima hai ning khai di ning digital age ni borobar digital marketing khai di angka kabang ma ongko nungtebo ka ham muchung khangka kunfan khanen muchung yangka nini rang poisa khokcha kri phana business khane lama tongle kabang borok ano agi busung ka angje wasa kok sapuru rang krile business khaimi ano rang is not number 1 goodwill reliability responsible borok na abos number 1 ano kebo ano nasiki rang riale correct borok o SASA Academy ni principal ba secretary bo reliable borok ni busa ano rupai busa rupai manen rang tui phayo mane sir ultimately brand value important yes brand value ni kok sasino nobody knows very few percentage they know my name they don't know me they call me hey SASA SASA आ गया SASA को invite करो they don't say my name ang mo ani mungno buskango tonlia ani brain SASA brain no se buskango ton tabuk jora correct sir ani brain tonga ka ang tong nai ani brain jirong thaka ka I am nowhere ठीक दा ठीक बोले सर कोई ani brain clean ka ani Sukumar ang tam khaina ba correct nobody will count my name ani brain SASA abs brain
Sir, bele motivation mang kaisa sir. Ga chakri ang income ni kok. Income kok mas hasinai. Ang je area o tongo. Aro ano jotono sini. Haida. Sir. Ang rubber business khaina muchunga ka je rubber bagan wala jotono ano rubber sheet riglag da. Runai sure runai. Ang rubber sheet kang phale rikanga logi na arang no bin nogo tuni rikanga bo ba hamjang ne bole. Ang commission man ka. Correct sir. Pocket man ka. Amti mang ang khai tong kang ka 5 bosor khai tong kang ka area ni joto rubber phalle rok ba ano mang sile ne bole. That means I have to be reliable person. First na sir, first abon. Yes. Second is the money. Abo borrow conception wrong. Angka je area wa ang tongo. Ar 10 dukan le tong na bole. Correct. Kaka mama dada hane nini 1 bottle thok hodi ning 10 kg mairum hodi 2 kg dal hodi 10 ta sapan hodi hane phal dita lama kinaro. Lama kinaro phal kangka sarigo phalka horo thana puru bin rang hisab tuniri di. Amti khaimang nung 5 bosor khai kangka aje dukandar rok joton no mang na. Angka ninor rang na nangka. Nanglia sir. Nanglia. Angkai abogino jekunu samung khaide you must be reliable. Angkai obo oron kokya nin Bombay thani Delhi thani Kolkata thani Guwahati thani chin Agartala hawkers corner area thani a footpata achune bongne rangya abongka dukandar ni rangse. Oh. Dukan malik ni rangse borok riruo rikhangkai borok khoksa khongni daily extra income man to kalasa. Okay. Boniji phalma bo manka plus o jaga je hawkers lamawa achuk rumne bini income bo manka bole rang kering kan non ko ke bo poito chen kan ni Aadhaar card redi ni Aadhaar card ya ka something document dita ni ST certificate pen redi angka non 5 bosor khaimani nuk khangkai a borok to non ni Aadhaar card phiro gisirena bo poito chana nangkai ani god diwa achuk di panan nai. Correct sir. It is not with you. Amti hai pura metropolitan tiu cholitu. Bin mungsa rang करे, mungsa product करे. नंग थंके ना ठीक है सर चलिए मैं आपको लेकर जाऊंगा. काम जगह तलांगे ठीक जगह हिसाब कर उल्टा से माने रो पैक खाए ना थोक निन्नो को पार खाए. आंग निन बुस्कांगो. आनी याको ताबुक जरा more than 50 wholesaler tongo. Nong ni SASA Sukumar ni yago. More than 50 wholesaler tongo. A business kok ulos haun. Tamka ang khaimang I became so much reliable. People believe me so. Tabo 50 wholesaler phone khake Delhi Bombay jotan phai. Mal phai ni sir. Yes. Ani nijin rang bayale. Shikla rok. Rang karita handi khabai na kok kari. Imang sinang. Imang tondi imang nango. Imang kering kai muktri phaine bigra chanai. Correct sir. Je nok nukhung ni borok bisik kothok chanai blai khe kothok chana muchung jagnai. Blai khe kothok chana muchung jagnai angkai blai khe thunai bo bigra chanai. Selang nai ta sir. Sele bigra chana mane kothok chaka mane sele ka. Abagino imang sung obon maton imang sung saka kasan. Siklarok nong tini rang kerita handi rang by business nya tam kan nung sekang puila reliable sin kok borok betam hanabono borok nono poite sana nang nai. Poite no sir. Nono poite chakang kai bufa se busana rang. Bufa nung babu no waisya huni nai mano dukhori nai mano amani rang nai mano tam ka bar babu bergelak judi bufa buma busana poito chaya. Abagna sakang puilang ka kisa bane chengra di. Teka sa ang nuka sin borong ni mentality chikon mukon samung khaina sumusung jaya. Ang se 27 বছর ফাতার ত্রিপুরা স্টেট ফাতার তখন সে আং নগো ফাইপুর ওই শিকলার আং সানা মুচুং শিকলার নং নর চাম্পা কাম্পা ও বেরা কেসেং 6 বার নগো তংয়া খনা তাবো আং তংখা খুমুলুঙ্গ ফাই 6 বার নাক চিকন তেত নর ইয়াক বাই সুইনা দি 6 বার বসুক তর যে বরক 27 বছর ফাতার
Besuk kam kai tongka. Borok se 27 bosor pada Tripura phai puro 6-12 nogo tongi samu khai ka. Tange anyang rang kri. Angka rang combine chengte tinora sok pa. Norok bo je rang tong mane je resource tong mane abo be chengdi. Abo salsa angnai. Okay, nisit. It is very important. Je position tongo, je condition tongo ang aron ma khaina. I cannot compare myself with Ambani children. Mukesh Ambani mang compare khakang lagle ani galan borok masa onko SUV. Thar gari Bolero kali to ani se Bolero kari khalasa. Ang Maruti ben 20 bosor ni kacham second hand payment tabuk choli tong bole. Sir, abo to success ng jokon paini hela sir na. Yeah, I can buy. Ang paymano. But still I am not in position to use the XUV car. The day I use XUV car, angka comforting thanai. Like aram la chungna. AC ni nokhna mu chungla. Angka ang AC tong chungla ko. Ani tebo imang tongo, ani tebo kabang samung to. Amti ani sikla rok, norok, chikon te ke chengdi, cheng khangka, norok aguk man. Angka haipano, nongni tini idea lama karika, come to me. I will help you. I am ready. Nintin rang karika, antini rang talang di, nin Aadhaar card anak lang tani. Nung ani orang mani talang di. I can give you 20-30 lakhs or 20-30,000. Nung faldi daily rupadi rang yaka sapta waisya rupadi. But you give me your goodwill. Angka tabu to norang sinia. Ang baisya nai. Sara dunia norang kepo sinia. Abagan grantor is something you have to pay me. Security mana sir? Yeah. Chikon ni simi koto. Tabu joto nini Uwala. Uber, Honda, kabang mga company nila abo sa bong background na kebo koroma kachengya kisha kancheng borok umsujorang ka kaisa gari sile Uber Uwala ne Ola ne starting tini nala sa busuk network bini so let us start tini na je chikla rok norok jukini nizini yakung bachana muchung tokang kai tini ne chengdi tini na kisah je tong man aumen chengdi. Cheng khangka salsa nungbo after 10 years you will change in big way. Kai kukubino chakri no khaina muchung kai kaisa kok tongo joto borok abono negative tana di aboto motivation che ba phringma kok che chakri mean chakor. Sir kokos tong. Chakri khaina rok please don't mind kun khata te di abo sikla rok no entrepreneur nge kasar man kukubino chakri mean chakor bo 20 bochor chakri khaibano 10 tala nok srame manglak 20 bochor business kai 10 tala srame mannai. Correct sir. Very clear, very transparent. Nung tabuk buda chakri khaiman pore retirement pore 2 tala nogo tangna muchu ki 20 tala nogo 20 tala nogo tongna ka chakri ni imang tanadi ma ani sikla jiksol narok tabung ni simi chen tabung ni 25 years when you reach 40 years age you will have 20 tala nok and that I got the test of my life nor poite chai kai phai malai phai di nor ni story proper testimony hai jabuni na sir. Yes. Kebo judi abo gosthok ya poite chaya ka phai nai phai di sin khumlungom ti borok tongo chokidar khainai buini kamlao thanai buini langon nijino phalnai buini bol phalnai a borok botini crorepoti inja how is it because of service is it because of government service no because of his business. A business bo nang phlai mang tongka kaisa kamla khaine borok se bo crorepoti thaka ob chesengera kokda how it is possible mane je kono samung no khabai khubai khai kangka pura responsible daitto nei kha kangka bo nang phlai mang tongkangka salsa bo kotoma ngai abso kubi kok na abso kok sikla rong bai ko kok sa don't say you don't have income nini mentality ni change kai. Come out of the comfort zone if you want to do something. Jab choma aram amani yagne mamu chanani ama marang suka se nang mai chanani no come out of your comfort zone if you want to bring change
So miracles comes going through difficulties. Please remember, my dear youth, miracles comes निश्चित काम का खड़े तंग miracles comes going through the difficulties. If you want to bring change, if you want to bring miracle in your life, one of us incha nini life of tubna muchung ka nang difficulties no fight ma khaina. Then only chingsasa sok. Mana sir busuti hinga gano sang khumba gano sok inai te. Correct. 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 Sir balik khantang sir angor te kisi add khaisi ban sir. Yes, please. तो ताबो बक्सा हनी मनो सारान तो स्किल से करे ठीक है आइडिया तो हाई तो स्किल वो कैसे मैटर खायो उसे अब का ताम साने से न आंग छाचे नहीं एजुकेशन तो नॉर्मल एजुकेशन नंग चिकन क्लास द हायर एजुकेशन खाई में लेके डजंट मैटर कॉम फनो तब को बुखासे नंगल माइंडसेट इनका नंग कैसे जेकुर सामुंग रोमनी चिकन रोमनी कोटमा तो नेवर mindset engka chikon samung romdi kisani bising romdi abo tangmang tong experience gain okay experience gain ma log lage knowledge bariu knowledge skill jotona ek loge thangse na experience ngo knowledge skill ngo then this knowledge o kaini mane experience and knowledge plus together it became the power. You can jump, you can hit, you can do. Hai sih sir. Abagino experience. Abagino sin kok borok Bible lo tongo. Bukhnai furmani bo kaisa borom tongo. Bible ni kok. Bukhnai furma bo kaisa borom tongo. Behind the bukhnai furba. Hai sir. Para okra rok salai bole. Bura bora bole. Pora lekha keripan mungsale tong bintini okra borok hanta amtino nung ang khai tong khang ka experience jeng nai nini skill keripano khaite skill baro knowledge baro angkai abong na last tong ka dom ka phate power khaidi ta wana di nini skill keripan ta wana tam nung tam khaina mujung abas jengkarana ba sir skill olahin phaini tena ahin phai ang school khai mene angki school agin khajek deba an thago bato khajek deba babu khajek deba no ang खाइते ang बुझिका फरंगते फरंगे मांगा अरे सीखने से ना सीखेगा करेक्ट सर करने से ना कराओगे खास खाया का भाषा तिनी आंग 10 जना ना गाइड खाई मनो करने से ना कराओगे ओके उनका खुद करना होगा खुद को करना होगा आंग ताबो खाई से बुइनो खाइरी मनो अनि आंग निजे सरंगी से रंगो Engkai school ceng mana ang khai kya as a teacher ang ceng ka engkai guardian ba kok sa ka ar kisa rengka ta public ba kok sa kisa rengka neta ro ba kok sa ar rengka khaite student khaite tabung ka am motivator correct ani class ok je kuno motivation class achoka ka bonni nangai mathang tak sir nang sandang sin society ba nang resource person tabo It's okay. Public count da khai semia. Tam ka ani school ang staff rongno student rongno je pur motivate ro borok jotno bongni mental set bodluk thang. That is the proof. SASA Academy senior student and senior teachers are the proof. Sir hai yang sungpinai sir. Tabuk zara sini bisingo. Zara katal ha budding entrepreneur. Zara musung tongnai rok. Bah. Bongoi nang kaisa kok kasar di sir. Ni akan ini idea fan share kai di sir. Blake kok kubui. Ang school ceng ya sekang, and kisah testimony sah. Ang school ceng ya sekang, ang just for Montfort Higher Secondary School ang apun mathematics teacher perungu, 97 rogo 96 rogo. Apun pore ang Guwahati au school khaite, school pai kya kana ang session 2 session khai kya, au pai kya ang Guwahati thangka. An buka sai tongo apru. I am made for somewhere. Ang Guwahati thanga representative cengka. Engka aro angser engka businessman itamo representative door to door representative apo pa ken karo tongte kano ang infalo kaise dealership nakha and engko wa kuhima wa ani dealership engka health and fitness equipments chikon mikon fitness equipment tongo tabo sikla rongor gym thangmane ang 25 years kang apni business khayo kuhima ba infalo Angkai kokre
About aing tika ang kisa sereng kai marketing management ro company under ro khaiket angkai Modi Xerox ni under ro kisa marketing management ro training ro khairja khat angkai Indian Institute of Cooperative Management New Delhi ni kaisa short term course ro sungno leadership office management marketing amtir angkai aing tika serengte business khate experience no tamka knowledge ingka and knowledge become all. My dear student, yes, student group and youth group, no akong sanay. No business bagi wanchu. Ang business kami ni abon pore tabok latest 4 bosar ang business kami kumulong pa. Abon pore tang school abo yakari school kaya school pore ka business ka. Business ba ang saksak siming kaya an staff ro ang बार कक साव सिनी स्कूल तो जों ग्रोथ खायना नांनाय ओंका स्कूल ग्रोथ खायना kan आनि सोर्स अफ इनकम लांनाय सिरि स्कूल फीस बाय आं काम खायमिया गामति हायकेन जराबो जों रबर गार्डन रो खायकिया आनि रबर गार्डन किसा दंगो ओंकाय अब कायसा दुगमालिओ कायसा शॉपिंग मॉल यूज खायना कायसा अब ओंकाय सासामा शॉपिंग मॉल ओंका बुइकानो व्हाट shopping mall, big name. Mall itself is big name. I said, no. It is a word. It is not a mall. Doesn't mean only big. Small can also be. Chikon tete dukan ba mall ng mano, koto bong mano. Nung bobo no mall huncha, big bazar no. Ang kahit tam ko, sinagor talawa tam tong? Sir, kamatong ang mo. India Mart. अरे अब तो चिकन just chicken area से you go to New York you will find एक काने स्विमिंग से market you go to Bangkok 3 mall से 3000 दुकान उनका सिने बो जरा आगरतला तोरना अब मॉल छी है सा नों सासा मॉल नो मॉल हिनी काउंट खायां का आगरतला तोंगना बो मॉल जबले ओ बैंकॉक को 3000 स्टॉल तोंगने कैसा मॉल अब सिला सा मॉल So abu ya, buya amti kaya ano, kya bolta hai, bekas bay reta. Kapag ni mentally set by aniya, ani mental set no alada ang ma khay na, mall, sirip koto no himin ya, joto mani man thumon mani no, angka khao chongi na ka, obo no mall. Correct. Angka ahi sabi angka ang, sini sar song bay, sini miss song bay, staff ro bay salate, obo kasi income source mate khay na. Sini school buildings ram bagay. सिर्फ स्कूल फीस बेटा चलिया एक्स्ट्रा सोर्स अफ इनकम आने रंगना अंका आंग किसा रंग जुगार खाई माने रोक रेडी खाई किसा ना का 5000 2000 हम देखा माने ना वो मोटा मोटे 50 टा आइटम्स राम का मॉल ताबुक बो तो मोर देन 100 आइटम्स तो सिने सासामा शॉपिंग मॉल अंका अब ना चेंगते तीनिंग खाई तो सुंगा सेकेंड स्टेज अंका 10 लाख रोंग खाना ताबुक 30 लाख नि साका मानी तो भाई सेंका ग्रोथ भाई सेंका बिग क्वेश्चन रांग तोंगै से खाइमन नो रांग तोंगै या प्लानिंग मनी मैनेजमेंट अब तोंगा सर बिजनेस ताबुक नम नांगसु ना सर बिजनेस सिनि द फानबा ब्लैक है नांगो अच्छा आजा थाइसा आं काइथम कक्स सोशली डेभलपमेन्ट नांगो पॉलिटिकली डेभलपमेन्ट नांगो ताबुनि जुगो इकोनॉमिकली डेभलपमेन्ट ओ तीनटा पॉइंट सिखला रंग मुते ना रख दे सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली डेभलपमेन्ट नाइ जसपुर दिन तिनि मनी तोंगनाय मनी हैज बिग रोल सोसाइटी डेभलप खातिर पॉलिटिकली डेभलपमेन्ट नाइ बट इफ यू हैव नो मनी पॉलिटिकली डाउन नं थानाय आबगिनो ताबुक economic no sing important apun business is number 1 roman sin education sing higher khaina thanga kaham porno where is your money nung bhai se Cambridge Oxford University porne sa ainta sir abagina rang no pa neglect rang nango rang hamya mane ya rang kaham ka utilize khaikang ka kaham man abar rang no aban san ang wan suka sini सोसाइटी ने डेभलप खाना सिने पॉलिटिकल न पनि डेभलप खाना का इकोनॉमिक न उनका आंगा पनि इकोनॉमिक न इम्पोर्टेंट का अब किन जे बुझिने रखाय इकोनॉमिक न रांग पैसा ने इम्पोर्टेंट रे उनका ते कैसा उनका सिने जे बिजनेस ग्रोथ खाइ मनी नर वामतिन खाइ सिखला नर किसा पनि चेंग दे तम के जे प्रॉफिट मान खा
profit plus working capital abono working capital na ta sekamadi mix ta khadita tabo ta sekamadi mane yang yagra debar khoros ta khadi engkai profit je man mane abono nung use khaina kai 20% se use khadi 10% medical emergency fund tai 70% reinvest khadi engka agi 10000 tabuk tai reinvest engthang jawnai 70% out of my profit ni 70%. Amti man daily khai ka boss horo busing ta it become 10 lakhs. 10,000 से 10 लाख संथाओ अंका अपन सासा मा शॉपिंग मॉल 10 लाख बाय सेकंड स्टेज सिकांपुला का 500 लाख बाय चेंग से अपन पर 10 लाख नाउ इट हैज बिकम नॉट लेस देन 30 लाख बिकॉज जे वर्किंग कैपिटल तोंगो ताई रीइन्वेस्ट एवरी वीक एवरी मंथ बसर अब रीइन्वेस्टमेंट खाइ तों खाबला अंका अपन तिनी भीक nung khoroksa bujia boroksan rang tongoni khaiman ta it is wrong conception rang tongi khaimama ya reinvest khaima bagai se khaima sir ultimate rang no bujita rang no sina nangnai sen yes rang no sina nangnai nisit nono ang honor khangkai nung ano honor correct sir nonang respect khangkai nung ano respect nona okay sir Nga rangno nung tang respect riyang na siya. Correct, sir. Rangno tang honor riyang na siya. Rang boro na phay kya. Ishwar ni ko dorom ni kok sakangka. It is a blessing of hamari. Ishwar no na hamari rumani mani no nung kaham kay thepayang kay bahing na siya. Rangno borom marana. Because it is a part of blessing. Correct, sir. Ang kaabang na last kok sa jago. If earning is difficult, saving is more difficult. Please note down. Kanai tong nai ro. If earning is difficult, saving is more difficult. Aji nani kothin kosto nang jago black kothin huno black kesimong huno khati narana ne tebo kesep. Joto borok khati meya tamko joto borok ajiwo nasing nai di correct sir singsaro sabo ajiya tong joto na ajiwo chuk nai ro o charai bisara simi ajiya tai joto na ajiwo rang aji mun simi rang ajiwo hinya khukutike kok sama babo ajiwo min bukhano jidiwo ha buri masara hamjang na chalam masara hamjang abo rang bai yale tamka khuk bai correct abo ba aji mani tamka abo khorbus basiri narang man ka je basiri man narang maya abo kino a hamjang mung kat bihig busai kat sikla hamjang mung jodron kat nga rang bo kok abo no o rang no nung kukumi no khati narang maya ka blai khep besa aji nan kosto ya basiri narang na se tebo kosto nga oborong no srungna nango angkai tabu ang boron srungnai nana ama babu tongo nana thagu tong bindin sungde borok bahai se agi umsukai rang ngkuitu phekya srungna nango angkai noni kuno kebo do romde birangana Ambani romde borok bahasa gonang khana ngai ning pora lekha class 10 ban porija ka class 8 ban potab to YouTube nai rungo YouTube nai de Ambani bahasa gonang khana di heda mongka nai ne ka borok joto no finance ti rang no borom rakha rang ne khela khai kya rang no bachi rakha abog se borok gonang kobi kok sir nga ang tini ang mam tino ak sakana bole XUV car Thar gari ang mo pai manu. Tamka thar gari kasana ani imangnya. Kobi kok sir ni. Or se feru sat na. Thar gari kasana ani imangnya. Nangkai ang thar no maso 10 bar barana nai. Ang amtikin choli uta. Joto gari nang bulero kasawo barana ui. Tamka ani gari ang bulero pai na thangka rang mojoma hapna a rang ba ang business khainai. Correct sir. Tini ani maso bulero gari ang 20,000 khorosungno bara namani daily to thaya bole sapta waisa kasana angka 20,000 to thaya do 20,000 rakha
tamkai ab engko bulero ni je rang pura payment khaina thang kai gari malik no rang rena thang kai a rang ba ang business khai thang 20 ni jaga ang 50,000 income khai man maso then why should I spend for buying this car tarmane sarang ning kok buji ka ora sacrifice ka hetong gaisi yes sacrifice tomo tamgang sacrifice ke engko bigra macaya makaya am dike tongyale I'm also enjoying ang kasana mo sangka AC gari XUV reserve na hanay ta correct tobo ani je asol rang no ang aro unnecessary khoros kaya a gari paikang ga gari nokon klai tong na blasa ang abon cha arang no ang business ta nga ano te 3 times multiply kai profit rubla abon business attitude aba legging tong sa abo sin tin legi to ang ka tabo te ka sang nuk num sin boror rok o sikla rok black and luxurious life nai income to tong kri ab na ya luxurious life black cha jo duk mali wo sari go gari tonna jaga se kre byang nam se gari phaibe ki hanman lang nai na kyang ka sin economic black hamya ang ka hano am sik luxurious life pata thane a gari paimenin rang na ang invest khai kyang ka I hope 5 bosor ang ka o XUV insai BMW pai mangkhom pai man nai abo guarantee aino sir abo kino sikla rok luxurious life apse tatong ni come out of the comfort zone go through difficulties miracle you will find one machine cha nini ani ammani na ro phai kyang kai nini ana aro phai na apuni sini mang tong na no business sikla ro chakri maya hani tawana de hani hai ma sajauna tamka businessman nge rang ajina sabunini imang ani imang kaisa rang na ani imang sasina ang delhi bombay thangka ani family busaro thangka boro tui nayo o nok kothok nayo jater por park na ani kebo saile ane ambani nok nai na ni 90% je tripurani berane thano tui rok nayo ocean sea beach ne ambani nok nai na thaya film star no nok nai na thango ang sablasa cholo nong ni imang purangka tabo ani imang talang nai boro sendini imangka ammani nok nai garana thangule nai nani e amti khai sikla rok nor kukubuno ajina muchung ka imang matona imang tong khai bigra chaya a dream does not allow you to sleep mukti bo phaigla angkai apni sikla rok je business khaina muchung na khaidi je kono line ti phaidi khaidi nin area wa nin rubber nin area wa sabo nono riman abono nung contact khaidi nono renai dukmali bazar sabo riman abono contact khaidi jampuyo sabo riman agartala sabo tabo ano sabo riman hone ang naitukte Bombay Delhi Dehradun Agra Kolkata Guwahati Shillong Dimapur More Imphal yango Ludhiana Jalandhar joton link tong I have more than 50 wholesaler phone khai ke na find it sir yes can you imagine one sudaman norok ani dofa ni cherai sikla rok nong no okong ang o mani man kha bai se man khang ka chetok ma bai try khai ma bai khaite joto borok ta no bakiriya joto borok ta no bishas tak pan khaya to phano o 50 jon bisinga khorok sala no poite chao rubu ga boron phaika goodwill sayang sama goodwill sramna na ga bagino norok ta handi norok kebo chuba chuka khainai tamka sikang pula nungse sak no ready khai kara de rang bo phainai mung bo phainai name fame money all will be in your favor boro rang krin tong boro nono kebo sinian tong joton sini nai joton nono chuba chuka nai tamkai ning chengpru nijini hikse saino logiriali babu se busano logiria chengpru ani life of amti nungkha girijak bole nono to porirman chakri khai de hini seri bole bor business romtir khai tong lagai bagai henta tamkai
쟁푸르래 깨버지 저 로기리야 세강불래 마푸르가 angkai tabu ang tabu tese kokoro masana ani staff rok saimano iko 2 din sigang meeting ba South Korean borok kache channel phagani South Korea ya Korean item to sin borok balai hamjago ang saimano being a businessman angabono natuk tongo what is the taste of our people sin borok Korean item hamjo already annogo ang tubkha photographer good news sir ya ang very soon chengi mano it may be 6 months it may be 1 month mas kasya pare soima engka tabuk mungko thang Bangkok ang engko tabuk 28 tarik Bangkok thanai 28 October ta mas business purpose ang to thangi tongo nini leadership training on biblical Bible niti leadership training thang tongo Christian leadership it international level haipano I have 2 purpose kai to ni hano jisuni mungno pirnani plus ani business to link khainen Bangkok thangka ang nainai practically sabo mane bumti borok nga bahisi link khai senior India tuiman borok to hazar borok tubi tong mole ang ba online tin tubui ani ora khumlungo tumna hanwan nga Chinese item sina ani store Chinese Korean kana yeah Chinese Korean ngai your Bangkok ma this is achievement that is called success kinda sir so even Tripura se kari ko nagot laro yeah kaisa store amse kaitham item kai bir kri ko tabo asung chengi tongo manana inna immediately au kok sa ko the already line processing thanga sir processing thanga abon ta खूब खाना तो सर माने आंखा का नाइनियर इंस्पिरेशन मान खाना सर सर संग माने पाइथे दिगन थांला सिगन सर ओके जी ताबुक सर नोना हायang नोना तो हायang कोइ फिनाय नों क्लोजिंग नोट्स जरि तम खांके सिनि नाइ तंनाय रनो नों याफारि मानो सर अच्छा जे खा कलो खाय नाइ तंनाय रक आं ब्लाय खाय नोंनो हामबाय याफारो सिनि निसितनि चैनल ति पॉडकास्ट ति आं सुजुग मानखा आनिबो कायसा इमां तंमनि आं सिमा हाय बुनोबो सिरिनानि आं साक-साकनो बाचाय मानखा बुनोबो बाचारना अब कायसा इमां तंगो ताबुकबो आनि कन्टिन्यूटी 20 बছर सिम चलि तंगो आनि सासानि स्टाफ बा आं बाजे क्लोज तंनाय रक जतन साइमनो आं सबसम मोटिवेट न खाय तंगो खा बाचारि सामुं खाय तंगो बंगनो सुदु आं सबसम एनकरेज खाय हॉस्टल खाय दे स्कूल खाय दे बिजनेस खाय दे आं तंसाक नरक न चुबा चुखायनाय छाव angka tabung nai tong nai rong ba go koksa norok bo kumung sasu jaga phanma yang doga phaidi rang tongo invest khaine kiri jago am to cbc sir bau angka kaisa norong sa angel investor ni tongo your duty is only to invest bad baki every day by every week by every month nini percentage ning talang thani ning kun tension kare angel investor undi amonango आंबो मुचुंगो ताबो स्कूल हायर सेकेंडरी पाइका क्लास 12 पाइका सालचा कॉलेज खाइदा मन आंबो वानसुगो कॉलेज खाइना हनी किसे मिसे जागा बो नारक रेखा तामका आं साइसिं बर रांबाय खाइनाय आबो किन नरक हाय बरक खा मुचुंजांनाय बरक फुलुंगना मुचुंजाना बरक खाइ कलांना मुचुंजाना बरक नरक रां तंगा का फाइदि एंजल इन्वेस्टर न फाइदि आनल चुबा चुखाइपेदि रां रु फाइदि एग्रीमेंट न खाइलायनाय Nini samung nung na kaya ang mo just samung tangnay borok sila nung dagi nay tam kay nini percentage nung talong amti kini sing college ro kay mano sini kumulong no wholesale kay mano kotama wholesale kay mano ngas sabo kay na ang tongo ano poito chada cha abang semia tam kay jekun boro na poito cha na ka bini record man na bole 3 years 4 years record sing to kay tong mula sa kay tong mula ang wholesale blanket ludian ne blanket tu bui truck blanket tu bui ang 2 bosor wholesale khai ka bole nga norok bo mani pai furu bo thimdi mani tikhlai bo tongdi angkai wholesale ru furu bo ningmai ang kanin khorsa staff tondi representative tondi ba nin rang talang tane sari gono mungso wana na kare tamka samung tangnya ke kiru abo so kok sari rang tuklai na bo kiru nga samung tangnya ka bo kiru jefuru nini samung tangnai
rang haino nung automatic stiklainai ta income bo barina phari sung joton khailene ani kok khana tonero okra chakra retire borok phanong thu retiring e kun phan khaine kare ano baksa sapai ani friend circle salai tam khainai a bank ko rang ton ka 7% man maximum fixed deposit abo to inflation no bit khaimia inflation tam ko bit khaimia bahasang easy kok paisa sine tabo ang bank ko 160 টাকা simano maximum 60 টাকা ani unko body to thok ni chasina ani dal che 110 টাকা ang thong kaise eat ni dam che 110 টাকা yang man male 60 টাকা rumale 10 টাকা mar jab gabo meaningless aro amsik toni lab kori tonni emergency fund ni bage tam khai bad bage rang noi bank angko business thepa kai chao cher nin busa no nung rena muchungo nin busa mungsa ringyang ka tui padi mono oro mas kaisa kani achuk ridita correct sir mon tang free training sirenai bole free guide sirenai bahise khorang khainai bahise kok sanai bahise welcome khainai abuse phalnani important ya phalnani important ya sekang pule phurungna si important dekhne se ne bikega dekhaega to bikega se kok singna se kajangna sekang pula kok singlayo a kok singpur burima sano ri chumri tu phayo tangai nugrateng sigrateng haino kok singya we kem kaje gyable there is a meaning apni ukulu ko logic tongo kok kajangna sekang tang kok singba himruo kuticharo bini yakba khulumruo a khulumpuro nai payo krung rongka o burima bahai amti haino tabo nin busana nangkiru ongkuya siabut saimyangka mono training ri phaidi singora training na o jorano bujina o chlasa edang nongya engyangka ba o samung yakre alkama romjan da tamno romnai kabang ma line tong abo tini salia kabang ma line tong nogo achuk tino computer phone digital marketing khai tong tong haita coaching pan khai tong tong oro tong te ang kaham mathematics so ang kaham guide khaina kurung oro ang khai class khaima ba ani rumo class khaima ba New York ni student ang mannai Bangkok ni manna Thailand ni Singapore ni manna Sri Lanka ni student manna amtima ang khai tong khangka matra 30 টাকা naunu o class hamna ka matra 30 টাকা register re dinga 30 টাকা jotono re bole correct jepuru Nepal Singapore Sri Lanka kaya Bangladesh India ni to 29 state 28 state jotorna ni pajana 30 টাকা re khangka ani rangbusi income thaka abo 1 hour class ase tai 1 hour tai 30 টাকা tai there is system ang mo kabang mag class kaya 99 rupees ang rui class kaya 3 gonta a 3 gonta class kaya ba ang blairing khable that can be done easily o charai o business chugya ka o business na o bobnya ko abo sungman nai nai haina ingya hane busana ba damrilia busana khorang mo khanalia abang ka wrong babu tongsa se chai thangna babu kuri phur tamna chanai ga babu ni samung bo busano thepai nai na nango rang kabang mai ta thepa de chikon me the just kaise laptop pair di ka speaker ri di ba okay then ko kolok salia ang kabono no khabai na kare ang last to kani kai tham kok sana men are born to challenge sing challenge mak okay and sing kam leader ngi ma bachana leader mana politician leader ani hikno chalongna ani nokno chalongna ang leadership nang ang sak cholina bagi se self leadership nango obor follow makhane angkai rang busuk aji abo ke busingya rang busuk bachir ka abo sing ngate bochnai angko sing life change khaina tumna muchung angkai we have to go through difficulties so that is why sirif aram tongenya aram ni phatar ni manok angkase ninkai success to be mana success mane no abo kotama mungsa suman khabu yale success mungsa se chikon tete samung phano kisa kaham bodlu mum phaiga that is success correct tini kisa kaham bodlu ka khana kisa bollu ka soni bollu ka at last you become Amitabh Bachchan of Bollywood you will become Ratan Tata bo tini bin mungam se yale
bo aga jo sirok lamao mai mase sirok tongmani mongna kisa rangrete o yakung yak mayan bagi cycle rok pairite wheelchair pat খাইতে তিনি রতন টাটা good big sponsor খাইনে মুংমান जाखाबले आबागिनो फायदे जों किसा kan cenglai umsing siting mungsasuk jaga kemne kha nangma tongha nakardi ba kun jaga point sayangka ang ano kisa feedback redi jorawo ang tebo develop khaina okay may God bless you all thank you Hambai sir Hambai norok paifle Hambai norok paithak jora sungbai kereng tongmani bagai hangkangki ang khakao norok tirino episodes nai norok charts apung khana norok motivation mang khana norok thinang ni nong samung khaina ni muchung marok no norok tabuk au khaina hani norok khachomui nai mang khana hani ang poito khlayo hangkangki abo haino sung phaini hati barok tebo inspirational success manjak borno sung tubi phainai nong ni bagai angke thangte ang okong na hainai sapinai let's listen learn and grow together norwe hainai malai finai phaini hati baro gamsakok sawino tini o panda o episodes no orono mothak sibano Hambai